Kali kedua darsan Meghalaya bang ipdiang subhai pi barok suka tu kubor mentari jamit chuan phaji kubor ki bamnyak ni pe chuai ki mat bokong san. Menjuga Menteri Kesor Kapdeng Dr. Mansuk Mandavia yak ribhoi kmi bnyak halor kijing pentrei kam penroi jong kesor kar. Beliau sembut Menteri Rengba Kejela ubak senyau balang dhar ya ke Rilang College ha ke senong Mausau. Ansarai ke Seng National People's Party au kertong ban mikmat cak Raja Sabha ong Menteri ubalong ru nong ilam barang ba ke Seng NPP ubak wailat Niki Shelah. Yaro Menteri Rengba adu keri ya kinong rep shopping jong keri ha ka program Mann Ki Baat ka ba sisba live sao. Bat penong ke Fit India Movement ya ke program bekerpang jong ka cycles on Sunday on cycles hapo jong ka kilo India Hashlong. Mentangnya pai swasi kubor na keleng gejala. Menteri Ketenaga Labour and Employment but Youth Affairs and Sports jong Kesor Kapdeng Dr. Mansuk Mandavia ulalek banjungo yak Ribhoi District mentaka singi ublei ban pe yak jingya ki kam penroi hak district hapo jong ka aspirational district program. Hakate ke jingin lang bala penlong da hadi RDA conference hall hanong po Menteri ula bisar bnya ya ki jingla ban menteri ya ki kam hakeleng ki bentat rekam bakentop ha ke puli putih kerap keryang kakot ke khia bat ki kam penroi ha ki jakan nong kendong ki he obsar na kita nak prepare ki la ai jing khen ya ki jingya ke kam bala menteri hapo ke skim bala mang bat ke jing mentoi jong kini ki skim na ke bentah ke imlang salang. Ribhoi District, kedigawin nagi aspirational district, yang tagadau u menteri jong sarkar Pedeng, i Shri Mansuk Mandavia, bade u minister bade pej ya ka youth affairs and sports bat ka labor jong sarkar Pedeng, ila sim ya ka banta ban review ban pej ya ka jingyat bej jong ki kam po ka district. Bat bangi layo ban ya thir ya than bhai ki mat ki babun kumno ban pentikna ba ka pisa kabala ai da ka sarkar Bedeng na ka sarkar Bedeng sa ka sarkar jela gide ban pentri kam hok yaki Usembut Menteri Rengba Kejela Meghalaya ubalong ru Menteri Ketenaga Urban Affairs uba asnyau balang dhar ni ke singi ula play ya ke Rilang College hasnong Mausau ke balong ke college ke bala akmi lenti bah ban yok play no ya ka ha Southwest Khasi Hills District. Ya kan ke college latei lengba ka sinjam trekam jong Rilang Education Society bala play ya ka ha jing don lang jong MLA kathan but governing body president uba Rinington L Tongkhar Deputy Commissioner AL Maulang Dr. KK nong se bat kwe ki he ki han uba dhar bla yero ya jing I janga jong uba Tongkhar ubalala ban yo ya jing kersan jong senong kathau kan thup ru ya kuring yau pnyau ka bala ais khopha ya jaka bante ya ka college ula penaru ban no senyang nalade sanak tengka sa college pat ban aji kersan nak benta bante kenro saudang ya ka plau jong kan ka college ni ka college ngala abram manu mala nado namo sendramo karwat mo sau nong steng kalau along menumla is equally distributed in term of education sector kata kadai kawai bak sarkar ka thangnod habarok kilian ni song tu ladon kelenti ke singkai ladon ke blok ladon ke DC office ladon ke CIC ladon kat development ro handai ladon klaim ke jingnang ke jingsta ni dai kum berko siling ngraba
Menteri Ketenaga Sports and Youth Affairs ba Wailat Miki Shlau ula pentikna ba sorkan Meghalaya kan sawanra ya kendon trekam kaban ailat ikinu ki jingle baman persya ikinu ilak kai kan thei kani ka jingkren jong u kala longkum ka jubab lor ka jingkeno thombor persya ya ki long ringyeng jong kinu ilak kai kan thei ki bila kai cricket bat ka jingsha keno jong kinong trei berim jong ka Meghalaya Cricket Association nabar ba kimla ban le halor kane ka jing ujor ba shalau la ang ba sarkar kan pentikna ba kin ami isu kum kita gi jingja ha ka cricket ni ha kano ko jing like high sport. I think the president is already on the job with the youth, so they will be sending the inquiry. So unless the inquiry comes, so I think it's not wise for me to give any comment on that. But we are quite strict that we want to make sure that no such thing should happen in whether in cricket or any other sport association or anywhere. So we are very sure of that, and then but we need to wait for the inquiry. Menteri Kekenhun Menteri bat nongilam balarang ba kaseng NPP Wailat Miki Shela ula pensyai ba kaseng National People's Party kampat dab ban raya ukertong bamarwe jong Meghalaya ban mi syak raja sabha. Abu jubab lor ki jing mi ki jing muddur bawa mele barim James PK sangma ula ban longkum ukertong naga benta kate kesuki usela ula tho ba 4 syam lap mi kerteng ruem da kaseng ula benrap ba ki katuk ani ki MLA narilum garo le sigidon ki jing kwa banyakun Henry Karai kasong ha ka kenhon ba halor jong kaseng susu la ang ba NPP kalong kababyang ha ka jing don breu bat penpau ya ka jing snus kem ha shwa ban long ka jing jit nong mi khmat ka ban long ha ka khat protlik ujelew. I'm not saying that it's wrong or right, but it's just that because the party is going to sit very soon. Because as you know, we don't need to worry because we have the number in hand, so we don't need to worry at all. So very soon, our leaders will sit and discuss on this. But as of now, no, any official name has not been decided. But I think it is the decision of the party high command. So definitely, whoever the party decide, then only it will be official. Menteri Ketenaga Koi Kekhya ba Wailat Miki Shela ula kren da kumwei pat ha ka bayadai bar ka jing sokhya ki bami halor ka jing penphai biang no ya ki dawai bala salan da Meghalaya Medical Drugs and Services Limited. Haba jubab ya ki jing keno ki bayadai bat ki dawai ki bambha ki bala poi sha ki jaka ai jing suma sarkar ba shela ula batai ba ka dai ki jing ja ka jatang ha ka si jaka da ka baong ba ki katuk ani ki jing ja ki mi amar ba ka jing bombyang Karukombo ia kidawai haki hospital bat ki health center. Ula benrap ba kidawai balapan pai lalet sembiang marsin mi ki jing pentip na ki doktor. Overall, I would like to say is that there are some small incidents, but right now I want to assure you that there is no major incident where like medicine have been like any major issue has happened. No doubt there are small issues because we are ordering medicine in bulk. That medicine which they said they recall, it was not from the MMDSL. It is from the ministry. So that also that we recall it and then we send the ministry and then we also that urge them that such things should not happen. Kaseng Bharatiya Janata Party kerapan menaban ai jing Krisyan yang kertong yang menlang jong ke MDA ha kani ke jing jiet nong mi khmat ba marwei ka Meghalaya sha ka suki raja sabha ka banlong ha ka khat pratrik ujelew uno aktin kaseng BJP Meghalaya uba M Kharkrang ula pentikna ba kaseng kan penyeng kertong tang ha kani ke jing jiet nong mi khmat na ka benta ke election siteng samoy na Shillong parliamentary ha ka balapan pau balayo piang haduk kendai ngut ki balawan sakhmat kaseng kan sajid laingun apdeng kini haswa penbenai ukertong ubanya kun nak benta kaseng oleh tho ru ba kinongilam bapau bakan thop yo ba jamino mau tho ba Mahendro Rapsang ba PNCM kin sarung no sya ka BJP shan ba manta kidang sedang banyak kendo bat ki nongela nong kersan jongki. See, they have asked for some more time to reach out to their supporters. Not that they are not going to join, they are going to join, but they have requested because probably they want to take their supporters in confidence
before joining the party, all the supporters. So they had requested for time to reach out to the supporters. So we said we don't have any problem as long as it's convenient for them. So we have to be fair to them also, and so that later on when they join our party, none of the supporters can say that he has not been reached out and he or she has not been discussed. Kaseng Bharatiya Janata Party kala penamjur ya kajing jubor jong ki katuk ne ki brio bat kajing kata akti ya ki nong tre ki betre ha kajing sna ya kri kenjai project kabaar dak center point group ha kasnong lat kin so unong akti yang ke BJP uba em kharkrang ulong ba kum kite kajing jia kila ban kata ya kayo kakot kami khalia wa dap deng kajing kiu ba kajing bom yo kam yo jam ulah kedau bagi center point kedai kawai naki bala ban aikam aijam ya ki samla try muluk bat penpau bakum kini ki company ki ba aikam aijam day ban aijing kershan ban thambor. We are having an unemployment crisis right now. In fact, going to this particular incident, in fact, the Centrepoint group of companies is one group of companies that has been in the forefront in providing employment to the local people here. Rather than we support these kind of companies who are, forefront of taking care of our local young boys and girls, we are in fact acting things which will be detrimental to their development. And before they do all these things also, they should first of all think 2, 3 times, 10 times the repercussions of it and how it will affect our development and how will it affect our growth of the state. Because this is not just a stray incident, this has a ripple effect in all the walks of life and especially in the around the business community. Penlong ya kajing lang balai snok tilang dagi bebon ki kenhon ha cafe central jawai ya kabala penlong da ka Jaintia National Council Central Executive Committee ba ka Jaintia Students Union ba pai khmat haro kajing don kam ba kerki ban penne pensa bat ban itu no ya ka tien Jaintia bat ka AB Jaintia phonetic alphabet ha kate ka jingelang laydon lang ki nong song ki ba lasan hakarta kinong watnya kinong hikai kinong tho ki professor bat kitu ke bedon bentah ha kathok katar kabapen i ke jingklan jong kabor kinong song u presiden ke JNC ba sambor mi lengdo ulai ro ya kene ke jingelang bat laong bakalong ke baseso bat ke bajom da kabapen na ba baro artli ke seng shen kin sedang ban lum ya kitin jantia na banta ban la ban pensapreng jing tip shu u presiden ke JSU ba jersom shela ula kedau sepang ke jing bom yahap ha ke jing tho jong sarkar ha ke bede bat kidak da kabaong bakalong kabadon kambat pensyaya kene dari wan ini kesini dan berjumpa siap kaya pro ha kesini to kebening Jaintia alban pada district council yang ini the organize going contain Jaintia alban what the gazette on the clear the publicity dan wa ini kesini yoi mana yang di social media wa nelia district council yang bilang nikmat yang kaya mana ni popular department nelia minister mana apa governor tahan pun ni kesini bukti di ujung sekian nelia ini asing darai wo bodin alor dengan bentar kamu dah ini darai wo kemat dia ini bodin ini wo usi wo sorkar optimin awal Jaintia alphabet ejut korwa manusia rutin Jaintia poka state Malaysia. Presiden ke Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association uba Aristotle Rambai ulakan tu ikino hikai ki bidang hikai mentah khamtam ya kitu ki bahap ha ka SSA baki day ban le ya ka teachers eligibility test habakran hagilat pathai khubor nin ka singsa jan ba Rambai ulakan pa ba ka yin ka syari jong ka Supreme Court ka labtha ya baro kino hikai ki bidang hikai ban pendap ya ka tet kata ha kalai puai trik nailar jong kasnem arjar popra ulo pensai bagi noi kai ki baladai ban song thai po san snem kin laj no na kan ki jing don kam nila kepat ya ka honorable Supreme Court bahkan review ya ka judgment kepala penmi ha ka shitrik 12 September ada pesan kepala penong mandatory ya baro ki in service teachers bakin pendep ya teachers eligibility test hapo asnem
but shushu kuma chupen kan mau kani order jo Supreme Court kala ong ba kipan exam na kani kalong tang kito ki no hikai ki baka service jo ki kalong duna ya ka sansnem pakim dam kam ban pas ya kani ka teachers eligibility test na kani jo ka NCE ka mi ya ki eligibility criteria ba kino kita kilong kipan no fit bandong kumki no hikai Marshal Biam President John Kajantia Coal Owner Miners Suppliers and Workers Association ulagan tu ya sarkar bagade bantuklar halor kijing app lekan do da kitu ki break basanya tli ha ka kamti doyong nagabanta kayo ka kot jongki habakran skilat pathai kubor nin ka sing sajan uba biam ulapan pa ba kedan kam ya ki an ban petikna bandon ya kijing yo ha ka kam ya ka kam ha ki jaka badan doyong ulapan na bakaseng kan sedang yang kajing ki persyak dak bajai-jai na duk kasing nengkong what about Deputy Commissioner John ka Easian to Hills ulakan taj ban ai jing bid bagi kuat ba kasarkar berle ye minta kuyong namar kajing jungi hi kinong jaikia balong mentang nisem thang ha kajing jungi namar kasarkar hi kajing kia yo te ang tempat sarkar baka dehi bahkan sinagi anjing lak kelji kenang bagi lak bagi yong menteri yang menteri insya bagi yang jikip kadang dijikip kemudian lagi benar Supreme Court kemudian burung menjengi kalau rai ba kan yong uhak ke kami kalian jengi dari ke 6 area apa 6 area nimla bani terfek dalam kejaka jom ibri sinet kidan hukum maki kita jaka kita dulu rai dengan apa yang pak kami kumbakalong mentah ilek politik ikan ikan beliau kinkwa berpilih beliau hari kinkwa ba kalian halebel beliau hari kiman bujumi nak session kinkwa berlahir yang halebel kinkwa mau duk usut ujuki orang ini unyo lang menteri lang kejuk menteri Indonesia Kasin penlang benengkong jangka multilateral exercise pragati arajar penriu lalaban penkut na ha umroy military station ha ka balala ban le ya kajing pen i ya kajing tibet jong kisipai ka ba hado nyok pa kanta ha ka bala pen i ya kajing trelang kajing shanya bat kerukom trekam ka bala ban yale lang ha padeng kisipai jong ke Indian Ocean region lapnya ya kane da Lieutenant General Tiraj Seth Vice Chief jong ka Army Staff ya kajing penha perda jong ka ne kelempung layadon lang da ki nyongot ki Vice Chiefs bat palat sau phongot ki he sipai na ki khalai tli kiri ya kani kalempung balap penlong ban pen i ya kajing tibet trekam bat kilan met jong kisipai lapai khmat pha kumno ban yakun pursha ya ki kan hole no ha ki jaka balong lum bat ha ki khlaw barben ha ka ba kajing kilan met kalong ban kem yaki ban siat ya ki jaka khlaw yaki ha ki jaka khlaw ban lap ya ki ID ban pelaj im ya ki brio bat kiwe Kaseng National People's Party Umroy Block Ribhoy District Lapdiang Sobha ya inafisha napi shisha marwen bar i Vincent Nyanglang President Jong Kaseng United Democratic Party Umroy Unit ringkat bar kispa angot kiwe pat kinong kersan bat kinong kit kam ba hakmat kibala ino kam na Kaseng UDP banya so LD sha Kaseng kapasan syahar menta ya kaning program lapelong hadwar ksut apo Jong Kasnong Umroy nongra ha kabale don lang u President ka NPP Umroy Block bat UMLA uba daman bat lamari Chief Advisor ngat lang dhar Secretary RR Kharbuki NPYF State General Secretary u penhun renghang bat kiwe kinong yalam kakong marwen kle thu ba ka rai jongka ban ya so no chakaseng NPP lalong ban trerat ba nagabanta kabha kamiat bat kajingkiu jongka Umroy constituency Kaseng FKGGP HNYF bat HYC kila persyak jur ya kerai jong ke sorkar ban IT ya kam sam boarding bat kejing siu by boarding jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited hamos ram sha Khasi computer ha kejing lang bat kinong thok kubor nin ka sngi u chairman uba tengshan
rongsang ulaang ba kinong snong jong kamos ram blok kile kendo ya kijing namar kijing keu palat put jong by boarding bat kene kapan pau ya kijing torti hakur kom trekam jong kene ke company kita kiken hon kile tho ba kile kendo yo menteri katnat boarding ba met ba leng do arte yo menswa bandawa banweng no ya kete kijing trelang henry claim yo jubab ba rongsang ulamaham ba kiseng bhalang kilong kibla penkhe banyat pajba sa sekretariat lada ke sorkar kamle Bagian bapak saya kebetulan limited kawan ban simki ban trekam po jangka motion subscription yoi ya terpon trekam perkantan hilap bapak trekam jangka kelong torti bat kumbangi kidau na kapor sa kapor hijiakran na bagi media hijiakran nama yoi nadu bapak di company kawan ban simki hamtam hakabdai bat kijing tengkiu yang berlain ba along para tuan hadu ipai ba nasun senang ba pendekam yang kajing sai hati habara lai tadi belau iman kajing ya nak antara usia ke lai nak lihat kajing ini yang persya hadu jong kisni Kejelam Meghalaya kelajam syawai pat umau mer pat penklan ya ke kamri dok kha bat ke kamri jingri da kajing play ya ka made in cold storage facility for fish and livestock hamau blai Shillong kini kejaka kadon ya kajing la jongka ban penkriat hadu 10,000 metric ton bat lakmi lenti baya kini kejaka ban kan penbiang ya kirkom penlang bat ban shalan ya kidok kha bat kiwe kimar sekeleng jong kejela ha kini kesni play la ya don lang kiri pau khmat ki bekentup ya deputy director ketnat fisheries ba David Karwan lang assistant director ketnat fisheries ba EK lalu director ketnat animal husbandry and veterinary Dr. A Khan utrai jong kaje mau Q enterprises bat kiwe mentang ini paji kubor na kaleng katan jte lam mi ni Menteri Rang Ba Kejela Tripura Umanik Saha bat Menteri Kesol Kapdeng Manohar Lal Khatar kilawan bani mentah program rakhe dap reusnam jong PM Swanidhi ha Agartala ha kani ke program la penpau halor ke jing seso jong kani ke skim kaba la kersan ke nong di madan lengba ke jing kersan pisa kaba temu ban kentiu ya kayo ke kot ha keleng keri mentang ini paji kubor na keleng keri Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi haba ajing keren ha banta ke basis pak lai pesau jong ke program Man Ki Baat ulai ro ek jing no senyang jong kinong rap ha ke kam rap soping da ke baong ba kilong ke benta ba kong san ha ke yo ke kot jong keri Menteri Rang Bado Keri haba ajing keren ula banjur ba kinong rap kidan ke benta ke ba kerpang ban penklan ya ke yo ke kot ha ke rap keriang jong keri bat susu la kentu ba kinang yai beteng ya ke kam harengkat ke jing kiu seprang ha kaju kapor kane kapenpau ya kajing trang jong ke sorkar ban kentiu kinong rap kayo kakot ha kejakan nong kenang bat ban kentiu ya keri हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम 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 चर्चा का विषय होता है भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो हर इलाके का अपना आम अपना स्वाद अपनी खुशबू महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस अल्फांसो गुजरात का केसर यह तो आमरस की जान है उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है mentang ini paji kubor na keleng ke pertai
Kari US kelamaham ya ke Iran ba kalapen krek ban beteng biang ya kejing hiar thma lada kejing ekran ke bedang beteng kam sesok wat hapdeng ki kenrum kenram ke bedang sa alor Geduria Strait of Hormuz bat kejing ikan at ke bedang Shan ki het sarkar ke banjur ba ke Washington ka wat ya kilat ban penbet leng ba kejing ekran bat ban om ailat ya ke Tehran ban penen kam de tiar thma shu kene kejing maham kalami hadien kejing per jingwat alor ki kam yada Hagathan bat alor kejing penen kam ya ke tiar thma nuklear hapdeng kini ki ari bat kene kalawan ra ya kejing snukya alor ke suk kasan Hagathan West Asia. Mentang ni pagi kubor ya lek kai. Kumsi benta ban kentiu ya kerukom im ke bakoi bakya bat kalet kawan ka bom keta ya kamarian ka Fit India Movement hapo ka Khelo India bat ka Sports Authority of India ke penlong ya ka program bakerpang jong ka Sundays on Cycle hanong ba shlong ne ka sngi hakan ka program lawan bani simentara Menteri Ketenat Sports Kasol Kapdeng u Dr. Mansuk Mandavia u Menteri Kena u Raksha Nikhil Khasi bat Menteri Ketenat Sports ke Meghalaya ba Wailan Miki Shlah rengkat kajing don lang gisamla bat kiwe ya kan ke cycle rally la play the working president ke Meghalaya State Olympic Association ba John F Khasi bat lasdang na State Central Library u Dr. Mandavia u lapan pau ya kajing kong san jong ke program haba kentiu ya ka kot ke khia bat penduna ya kajing shania ha ka umpanyang bat kentu ya kinong song bat bot ya kan ke sinjam lakum no shisien ha ka shiteo. आज देश में एक मुहिम बन चुकी है। समग्र देश में लाखों की संख्या में हर संडे युवा और सभी लोग साइकिलिंग करके मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। आज देश में 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग हुआ। साइकिलिंग फिटनेस का संदेश है। साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग ट्रैफिक में भी उपयोगी होती है और इसलिए संडे ऑन साइकिलिंग करके हम फिट तो रहे ही, लेकिन देश की इतनी सारी समस्या का भी समाधान जो साइकिलिंग से हो सकता है, तो क्यों ना हम साइकिलिंग करें। Timentapan nyepe ek jinglong jeman ke sumneng hakeleng ke benta jong ke jela. Hatura kajing kriat kalong apply degree Celsius ber kajing shit kalong lapoi degree Celsius kajing sem kau hau kalong ripo ar na kisispa haba pai pat anong ba shalong kajing kriat kalong kanyo degree Celsius ber kajing shit kalong arpsan degree Celsius kajing sem kau hau kalong nyuplai na kisispa kajing hap slap kalong san milimeter kat bah hajawai pat kajing kriat kalong kat kendai degree Celsius ber kajing shit kalong apun riu degree Celsius kajing skem kau hau mentara singi kalong rip riu nak sispa kajing hap slap kalong khat we milimeter kelak bandan kajing hap slap ke bamalum malah bat kajing tiru pertat hatura shlong bat jawai cuba ban poi se bekut jang katuk kubor ngine pe biasa sen ye kemat bakong san wan jungo menteri kesol kapdeng Dr. Mansuk Mandavia ya kerib hoi mi ibnya alor ke jung putri kam penroy jong ke sarkar beliau sembut menteri rang ba ke jela ubak senyap halang dhar ya ke rilang college ha ke senong mau sau Ansara Keseng National People's Party ukurtong ban mikmat syak Raja Sabha ong menteri ubelong ru nong elam barang ba keseng NPP ba wailan Miki Shlah
Yaro menterang ba do keri yakin rap shopping jong keri ha ke program Mann Ki Baat ke basis pak live sao. Bat penlang ke Fit India Movement ya ke program berkerpang jong ke Sunday Zone Cycle apa jong ke Kilo India ha Shillong. Ti perlok atung ila pois ke bekut jong katuk kubor jong imta ka janmit haduk benginda siam biang pilih syai kesni lepi barak.